Laisin ke Kerala Blasta ke Lapoi hak ke final jom ke Indian Super League Henry's New Box ke kelempat job wat tang cisen ro. Kublai pi berok ke perlu perjor ki bajus na tanat ban sngap ki video hak ni ke channel. Wat hak sen ke balai ba Kerala Blasta ke Milenti Banlong ke Champions hak ke ISL Henry's New Box ke Lasharem leng ba ke tiebreaker hak ke Hyderabad. Habu pai chen ni ke jingile kai de ke Kerala ke bala tam skmat hak ke la ke baat leng ba Rahul Piki hak ke met ke ban riu pra. Kat ba ke Kerala ke dei hak ke lenti jong ke jingjap ke besa setang ar minit ban kut ke khandai peu minit plus bat ke extra time. Hangta ke Hyderabad ke lala ban pen pai leng ba Sahil hak ke met ba pra. Leng ba ke jingla Sahil ban pen pai ya ke ni ke kul lahaban ra cha ke extra time ke balai peu minit. Henry hak extra time dan show bala ban pengki ia kerja lahaban rai jangan ni jingle kai lengba ka tiebreaker hak jingle shoot tiebreaker ke Hyderabad ka job ya Kerala Blasta dalai level goal hadin ke jingle kai damar level goal lengba ka ni jing job dai hak sen ke banengkong ba ka Hyderabad ka yora ya ke Indian Super League badai ro hak sen ke banengkong ba ka yorung sya ka final. Habu pai ke prize yang ke ISL kat kum ke website yang ke Indian Super League ke tim ke barak ya ke Champions hak ni ke lempung la kumno kan ya Korea ke total ke ba kendai krotam kat ba ke bawan hakerdan ke baar kan yo la kumno nriu krotam kat ba ke babat ya ke League Shield ke dei ke Jamshedpur kan yo la kumno lai krotam kat ba ki tim ki berung sya ke semifinal la kumno kin yo ya ke san krotam. Habu pai pat ke jingle kai ha ka fakop hadin ba Chelsea ke rung sya ke semifinal rung sa ke Liverpool Man City bat Crystal Palace ke Liverpool ke rung sya ke semifinal hadin bala penrem tang dai bela not goal ya ke Nottingham Forest kumjo ke Man City ke penrem ya ke Southampton the South lebih goal katba ke Crystal Palace ke penrem ya ke Everton the South dan not goal. Habu pai ke jingle kai ha ke League 1 ke PSG ke Lasharem ha ke Monaco dalai la not goal kan dai ke nam rem ke besau ya ke PSG ha ke lempung jang ke League 1 hadin bakawan pai na ke Champions League ke job ya ke Rod X bat menta ke nam rem ha ke Monaco. Hagi jingle kai ki badang sudep ha ke League 1 na ki sandali ki jingle kai ke PSG ke lamat ya light league nam rem tang arteli ki nam job. Henry kadang day patang ke nam rem ke besau ya ke PSG rengkat sandali ki nam kai bat arpeu teli ki nam job. Kalayo hin riposan pen ki arp kundai teli ki jingle kai Baladem.